Amazina ye y'ukuri ni Elizabeth Alexandra Mary, yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa kane mwaka 1926. Niwe mwana w'imfura w'umwami George wa gatandatu na mama we Queen Elizabeth wa mbere. Yarize ariko amasomo ye bayamuheraga mu rugo, gusa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose niho atangiye kujya kwiga mu mashuri ya leta. Mu mwaka 1947 ku myaka 21 y'amavuko nibwo yashakanye na Prince Philippe w'Ubugereki na Danemark, babyarana abana 4. Prince Philippe yaje kwitaba Imana mu mwaka 2021. Tugiye kubabwira byinshi byihariye biranga uyu mwamikazi. Ikaze ku bakunzi b'ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku byerekeranye n'ubuzima bw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza. Amazina ye y'ukuri ni Elizabeth Alexandra Mary, yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa kane mwaka 1926. Niwe mwana w'imfura w'umwami George wa gatandatu na mama we Queen Elizabeth wa mbere. Yarize ariko amasomo ye bayamuheraga mu rugo, gusa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose niho Elizabeth yatangiye kujya kwiga mu mashuri ya leta. Mu mwaka 1947 ku myaka 21 y'amavuko, Queen Elizabeth yashakanye na Prince Philippe w'Ubugereki na Danemark, babyarana abana 4. Ubu tukaba tugiye kubabwira bimwe mu byihariye ku buzima bwe. Akoresha cyane isakoshi ye mu ntoki nk'ikimenyetso iyo ashaka kugira icyo abwira abakozi be mu gihe bari mu ruhame. Ntajya agendana amafaranga kuri we, keretse ku munsi wo ku cyumweru gusa, aho yitwaza amafaranga mu isakoshi yo gutura ndetse no gufashisha abo basenganye mu gihe bibaye ngombwa. Yumvira misa muri Derby Cathedrale iri ahitwa Derby mu gihugu cy'Ubwongereza. Anywa buri gihe ikirahure cya champagne mbere y'uko aryama nijoro. Yigeze kuvuga ko ijoro ari igihe icyo ari cyo cyose ubashije kubona ikikuruhura kikakwibagiza ibyo wiriwemo. Niwe muntu wenyine mu gihugu cy'Ubwongereza wemerewe gutwara imodoka itariho ibirango byayo, no kuvuga plaque. Ikindi, niwe wenyine wemerewe kwinjira mu bihugu bitandukanye nta rupapuro rw'inzira, no kuvuga passport asabwe. Queen Elizabeth niwe muntu wenyine wayoboye igihe kirekire ubwami bw'Ubwongereza, agahigo yakuyeho witwaga Victoria wayoboye ubwami bw'Ubwongereza imyaka 63. Queen Elizabeth bamaze ku bwami imyaka 70. Kuva yagera ku ntebe y'ubwamikazi, abapapa 6 bamaze gusimburana. Abapapa ni Pius wa 12, John wa 23, Paul wa 6, Papa Paul wa mbere, Papa Paul wa 2 ndetse na Benedict wa 16. Iyo buri gihe ahawe inyamaswa idasanzwe cyangwa se itamenyerewe nk'impano cyangwa kado, ahita yishyikiriza inzu yororerwamo inyamaswa iri i Londres. Urugero, yigeze guhabwa inzovu ndetse n'utunyamasyo, icyo gihe yahise adushyikiriza iyo nzu. Ifoto ye ni ikoreshwa ku inoti ry'idolari rikoreshwa muri Australia. Queen Elizabeth wa kabiri amaze gusura iki gihugu inshuro zigeze kuri 16. Akuriye imiryango igera kuri 600 ifasha abababaye ahantu hagiye hatandukanye ku isi. Byibuze umwaka umwe ujya kurangira Queen Elizabeth yakira abantu 50,000 ku meza. Ni mu birori bitandukanye biba byateguriwe mu ngoro y'ubwami bw'Ubwongereza ya Buckingham Palace. Nubwo yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa kane, ibirori biri official byo kwizihiza uwo munsi mu kwezi kwa gatandatu buri mwaka ni ibirori byitwa Trooping the Colour. Aba ari umunsi utumirwamo abaturage ku ngoro y'ubwami. Haba hateguye ibirori bitandukanye, we n'umuryango we bagapepera abaturage bahagaze kuri balcony y'inzu yawo. Avuga neza ururimi rw'Igifaransa adategwa. Niwe mwamikazi wenyine w'Ubwongereza wabashije kumarana igihe kirekire n'uwo bashakanye. Queen Elizabeth n'umugabo we nyakwigendera Prince Philippe witabye Imana mu mwaka 2021 bari bamaranye imyaka 74. Yatangiye gukoresha Facebook bwa mbere mu mwaka 2010. Icyo gihe akaba yatangiye akoresha izina ryitwa British Monarchy. Nyuma yaje no gufunguza account kuri Twitter, Instagram aho yitwa The Royal Family. Kuva ageze ku bwami amaze kohereza amakarita 37,500 yo kwifuriza abantu Noheli nziza. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri akunda cyane ubwoko bw'imbwa bwitwa Corgi, akaba ari ubwoko bw'imbwa ngufi. Kuva yajya ku bwami amaze gutunga izo mbwa 30. Iya mbere yitwaga Suzanne yayihawe nk'impano ya anniversaire mu mwaka 1944, ubu akaba atunze ebyiri,
iyitwa Kandi n'iyitwa Vulcan. Yigeze kwirukana umwe mu bakozi be amuhoye kuba yarahaye Wisiki imwe mu mbwa ze. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri niwe buri gihe utangiza buri mwaka ibikorwa by'inteko ishinga amategeko, keretse mu myaka 2 gusa, ari wo mwaka w'1959 ndetse n'umwaka w'1903. Icyo gihe akaba hari havutse abana mu muryango we. Uyu mwamikazi akunda cyane inyoni zo mu bwoko bw'inuma, yoroye izigera kuri 200. Niwe muntu wa mbere wo mu bwami bw'Ubwongereza wasuye igihugu cy'Ubushinwa, hari mu mwaka w'1986. Amaze kubyara muri batisima abana bagera kuri 30, abenshi akaba n'undi ari abakomoka mu miryango y'abami mu bihugu bigiye bitandukanye. Akunda cyane amashevale. Iya mbere yatunze yitwaga Peggy, iye akaba yarayitunze afite imyaka 4 gusa y'amavuko. Ni impano yari yahawe na sekuru umwami George wa gatanu. Mu mwaka wa 2002 ubwo yizihizaga imyaka 70 ku bwami, hateguwe konseri ikomeye yabereye imbere y'inzu y'ubwami. Icyo gikaba yararebwe n'abantu bagera kuri 200,000 bari mu bihugu bitandukanye ku isi. Naho mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2004 nibwo bwa mbere umwamikazi Elizabeth wa kabiri yateguye ibirori byitabiriwe n'abagore gusa. Ni ikirori yari yise Women of Achievement. Reka tubashimire cyane naho utaha.